Yabo kwaba yada se doba Adom TV Bedroom Health Tips so na watcho foforo mu ni se awrade am ye hunu ne na watcho mu nyina ye bekasa fa halitosis ho enye afide ni firi ha ne tie de na emoye ene mu nka de ne de bia meka ho se bi wo so aye den se meka em se woni be wo mani tie nyina ye ntie na se de ye ka no ye wo mu a ne ya hwe ne abo ye ho ban fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma na yede enkomo yi ebro health bia etumi de brewo ti na wotwe mu 5 minutes ye nche ntimi sro tie yembi me am doctor Eduboaten na wotwe mu oboye halitosis yedi hu nkomo no no de bia oka enye sen no wo hwe na mmom condition bia ebetumi de enum nka brewo eno no wo hwe nti hye no so sa dog ya na se ye mu akwaba wiki mu nyina so ya kasa fa halitosis yes yo medase ya kasa halitosis ya and wasam kan edin na ade e kanipa ho e ade a doctors bibiri no an they shy away and nipa da sani bia no they shy away from talking about it but I feel say somebody has to talk about it and in the end point ye be kan wasam ya kan halitosis ya e ade ba ko a many people be feel suicide bebre no anya bebre bi mu obi timi ka se nya mekume ho bidienti ama ne basa ne se yade ba ko a ade a wokasa enka efi wanu mu ba etim mani pada sani etwetwe omo ho firi wo ho ade ani pada sani entimi wo wiase ene se waya ankonam ana se enipa yesi nti na esi nipa na mo ede no enipa oben nipa na nipa etwe wo mo ho efiri wo ho ye ka na stigmatization tina no sa de no kra ba yitimi chew stigma sa wo stigmatizing nipa bi so ho na mom no we say no de ma nipa stigmatize wo e ma relationship ebi awale oba bi na ye na so be wale wo kunu bi na ye oba be ma bi wo ben no no afa nipa no frɛ no na afa otwetwe na ho because en kan na afiri nanu ba no en na ye kasa halitosis bad breath no a ye o mahudo bebre en ye wo bia ne the severity of it ye wo bi wo ha oben ote se de wo ti ne de memeti se nu won kan obete wow oh yes en ye wo bi wo ha just wo ben o kasa gu so na abete any will be also just say bia wo your partner o kisiwa partner pa de na no de o kisiwa na obeti nti obi wo ha ne de no se ejisa akodu se bia mouth to mouth na wate obi wo ha wo kasa small interval sumsam obeti obi wo so ade mimi ne interval yi wo yi obeti na anunka na wo ya kan wasem no eso obi ane se de siti o anunka bi wo ha obi de e che se de fish hunsu eno medically can say trimethyl aminuria oh yes eno na say fish hunsu ya horo fish hunsu no na asi wo no say de sitie no obi okasa na enum nka na sa na tie mekire mu within the week mekire adekora itimi ma obi de e tsasa obi so sante afi na enum ba no ete said nail polish on say ema mo come on sa de ye di kala ni free wo no on sa sente no sa na obi ho kasa efiri mu ba obi so sante afi na enum ba ete said knockout ana say ye so no na ye fa bi cupboard sedayon de na ye de tutuo o de tuma na de tutuo no sa sente na efiri mu ba no eno no ana say atuduro te said obi ebotuo pay sente na be firi akire ba no sa na obi wo kasa de num sente sitie I see obi kasa no obi enum kasa no te say kosua asai a cent in efiri num ba obi so sente efiri num ba no ete said de zoom lion container ye de ball agumu no ano so omu hwie ayini firi mu a sa na obi so anum sente no ne ano oh yes so ye fancy here na ochina end point to me particularly enye edum kanko an ye hwe mesere wo chena ye ni sankomo we ankosi Friday yade bi e hawo bi aso so no end point to homeopathic clinic ene eni nkomo ye gusu ye free scanning for prostate and fertility from ene eni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 7068 yada se Dr. Eduboaten ti kan ye ho 5 minutes ye nche sebe ya betimi akọ adwuma so nti o chena nso kan ye ho na ye nto so na enum nka
It is a ball mu ad ice. Yehoa kan ho chena. Enkwa hoden wo ho a. Ebesa to aso.